harimo by'ubutegetsi ngo kandi yaba yazikingire hatagira owatandika kumutera induru. Nibije kubona bagambira ngo garuke cyatuma yacinga ni namwe mwange government. Nimwenda kamunyaro mutanga ya generator shi enka ni running machines. Factory zitiziyoni zivabo mutagira amashanyarazi. Nitutera na government yitu ya president Museveni n'umuranga. Aisha twatira amashanyarazi. Arono kuyayambeze y'udanka factories. There is no power here. As you can see, we don't have power. Yeah. And in April there we shall be running. So if power is not here, we need a generator. Minister w'ibyesente Matiya Kasaija ubwabiratayayire Bakama ba fakitore bamurekere okubakozereje okuha abantu emirimo ecyongire ahantasike yabo na government. Ikwenda kigambe inkwenda kurante kandi nanka yagamba kintu hano ni yagamba mwatana kushambanga inywe na bebembezi nanywa abasibensi ekitweka tujya kurakoraniza kandi kishemere neyimukiye gondeze mwaura na ministry iri kuvunaniza amashanyarazi bariyo nibomeka kweta undi substation okugira ngo amashanyarazi agitu agishasha okwatwine damu iri gukora amashanyarazi no kwaye bagikozire bakaba gateko amashanyarazi agajinja kongate bariyo baza kuhinduramo kugira ngo amashanyarazi agajinja garugaho atagayishashaga Kanungu agabase kuzaho tumwe n'amashanyarazi eshahabire nina. Aba factory y'umuceri nabo borekere ekizubu nico cumwe ecy'amashanyarazi. Gashakwa Weather Wilfred.